لباجار کلیسه 2981 جنام بانگاوازی جی یک جنه کرن. جبرکو ناوی جنه دناو ناوین سروکن هری به هزین جهانه ده جی خود گرتیه. د کمپینه که امضا اندک و کمپینه جالی شهرداری کلیسه و بریوچو دعوتنامه 20 متر درش و 2 متر برین جانگلا مرکل شهرمند آلمانیا را هات شاندن. سروک شهرداری کلیسه جد بیجه ام شانازی بخلکی خود بن و ام هیوید کن کو مرکل روژا 8 آداره که روژا جنانیا جهانیه سردانا کلیسه بکه. Dünya barışına katkıda bulunacak bir çığlıktı. Tenê 7 kilometran dorî bajarê me wehşetek tê kirin. İnsan tên kuştin, jin û zarok tên kuştin. Me weke bajarê kilîsê deriyê xweş xelkê Sûriyeyê re vekiriye. Em hêvî dikin ku Angela Merkel serdana kilîsê bike û tevlî bernameya me ya 8 adarê bibe. Bajarê kilîsê dîrokê de nimûne ye. Em li kilîsê gel mêvanên xwe yên Sûriyeyê hatine pêk ve nav aştiyê de dijîn. Ve birlikte yaşam kültürünün dünyaya iyi bir örnek olacağı bir kiliste yaşıyoruz. دعوتنامه کو جالی پنابرین جنین سوریه واتیه امضا کرن وکه دعوتنامه هری درش پیوانک شکاند و د پرتوکا پیوانین کو جالی جنان واتیه شکاندن دجی جی خود تومار کرد. Dünya kadın rekorları kapsamında ما چالاکیا کو لور هاتیه کرن تومار کر و ام بونه شاهد کو 2981 جنان دعوتنامه امضا کرنه یکم جاره کو پیوانک وسط اکشاندن و مجی او تومار کر از هیوی دیکم کو برز مرکل برسفک ارینی بده و سردان وی باجره مروف حزبکه. bu davetiyeyi hep beraber yapalım. جنین پنابرین سوریه جی هرچند که ناو آنگلا مرکل بیستنه لی نزانن که آنگلا مرکل کیه او دکارش بوان چه بکه؟ کی انگلا مرکل ناسناکم ام جبو آلیکاریه هاتنه ور ام هیوی دیکن کو آلیکاریا مبکن کی دیکه بلا بکه او نمهمه لی ام سپاسیا ترکیه دیکن ترکیه دریه خواه جبو مبکریه. دعوتنامه جنین سورین وکه پنابر لباجار کلیسه دجین جانجلا مرکل را بریا پست هاته شاندن. خلک کلیسه جی هری زیده دو تشتان مراغ دکه. گلو ده دعوتنامه بگه دست مرکل و مرکل ده روژ 8 آدار سردانا کلیسه بکه یا نه. لباجار کلیسه نزدیک 2000 جنین پنابرین سوریه بریا امضای خود دعوتنامه که جبو سرک وزیر آلمانیای آنگلا مرکل دشینن و دخوازن آنگلا مرکل سردانا کلیسه بکه. لبله گلک جوان جنان نزانن کانی آنگلا مرکل کیه؟ اودکار جبو وان چه بکه؟ شوکت ترکی رودا کلیس